Hayi. Webuhle. Yebo mfowethu. Lapho Siyaphila mfowethu njani? hayi sikhona hayi kana wethu nathi sibambele la kunwaseseshini wasemhlanga sibhalisile sabafeni Nibhalisile njengopresident kodwa siyazi ukuthi inhloso yethu yini ya uyazi weinkabi zami into enginithandela yona nginithanda ngoba niyazi uyabona bafowethu manje isikhathi sokuthi imboni yamatekisi njengamanje sithathe siyenze enye indlela sikhiphe iqembu le-ANC lele lingafuni ukulalela udriver elingafuni ukubona nje ngemboni yamatekisi elifuna ukuqeda ngemboni yamatekisi webuhle mawungavali imic ngizophinda ngikhiphe ngeke ngisakubuyisa angizwani nomuntu ongene engavali imic so bafowethu ngiyanicela onke ama-rank inetwork mama lutho nje inetwork ayikwazi ukuthi ngakuvalisa ilokhuzana yebo simanga ya mfowethu hayi mfowethu hayi sesilinde wena ulimemezela iqembu kodwa ke sesibhalisile niyayazi into right bafana bakithi angithi njengamanje iyodwa indoda esilwa nayo ile ANC iyona ndoda esilwa nayo njengamanje okufanele ukuthi kuyoshaya isikhathi sokuthi kuyavotwa sibe sesiqumbe phansi nje ibona nawo singakayibeki phansi ngendaba yamavoti sibeke phansi khona manje hayi kodwa nayo iyazibona ngizokuthiwa ike yafika la ngasekhaya la emdilongo phansi emkhomazi ithe mayifika ithe isikhuluma baphuma bonke abantu bayishiya ikhuluma yona vele kufanele nishiye udoti womuntu lo mfowethu udoti womuntu uRamaphosa angeke into engaka ehlele engasebenzi mfowethu bese kuthiwa kufanele ukuthi siphinde siyovotela iANC ngeke manje it's about time ukuthi sishintshe yonke lento fanele sishintshe yonke lento manje sesikhathele sesidiniwe uANC intsha iwumlutha weyidakamizwa mfowethu emarenkeni asinako umuntu ongathi unako imuphi security ligaxele ngapha lisebenza ama-hour amaningi kodwa akekho umuntu olikhulumelayo ayikona siswele kanzima mfowethu hayi sekwenele manje ake sekugatsheni jwale yebo gatsheni ya mfowethu ngiyaphila mfowethu kodwa ngiyakuza indaba yayibeka mfowethu uqinisile kake ngathi kakhulu ANC wathi ememezela wathi akunamuntu ozochajwa ngekoloto esemabhanke angeke ublacklistwe abantu kwanyuka iy'koloto zabangaka abasazikhona ukuyibhadala manje bengaholi emsebenzini bevalile so nje nani ngapha wehlisa imali ukuthi layishana abantu abawu-6 abawu-3 mawujabheka iteksi ngicela abantu abaku-live bevala ama-mic bafowethu please ngoba nizongiphazamisa umuntu akavala imic mase ngiqedile ngizoza kini nivula ama-mic yebo mfowethu ngiyaxolisa ngapha nawe kumele uhole udrayive wetekisi kumele ne-oni yobhadala imoto kanti bona babekwaphi labantu bamatekisi laba bekwakhona ngoba phela nabo isikho sokuphilisa iy'ngane akukho la akasizama khona lo muntu uma ngathi ulibheke kanti uneloni mhlawumbe ye-10,000 ikhuphuke uyofika ku-18,000 20-something thousand awukhokhi awu-afford so nje yebo bathi-ke phela-ke abantu ababoni ngasolinye ukuthi iyasha le ndlu le iyasha impela yona iyasishisa iyasiqeda mfowethu kulungile-ke sesozwa ngawe kuwukuthi-ke uthi amabomba abheka kuwo kodwa mina sengiyawabona ngabili amaqembu hayi injalo mfowethu ayikho enye indlela njengamanje kufanele ukuthi u-ANC uphume uphele uyabona njengoba sekusukume thina siyimboni yamatekisi manje uphelile ngayi-ANC sesikhathele sidiniwe sesiyi-right manje
ayikho into esisayifuna ku-ANC. Asisafune ethembiso bahlulekile for 30 years bephethe. Iluphi ushintsho abasazolenza njengoba intsha ingasebenzi kuthule yonke into ayinyakazi kodwa bakwazi ukuthi bedle izimali bona. Siyabonga wegatsheni. Ake siye kusiya. Kancane nje Godole. Uma ubheka mfowethu yini yipi itaka wayenza uRamaphosa ukuthiwe uyakhele nje ugogo olukanye wenze ini wenze bridge wenze isibhedlela since angena mina ngazi because usebenzela phe kwento kaZuma umgwaqo nje umgwaqo nama-potholes yonke indawo le kodwa no government kunama-security arana yonke indlela etradini ihlahla emgwaqweni asakhathwa. Kulungile wegatsheni ake siye kusiya. Yebo siya. Siyavula imic. Angibingelele Godole mfowethu. Kuyaphileka. Hayi. Nami ngisuka le Abantu nalo uthukela lulengilwelayo lakithi. Ngiyajabula mkhaya mangabe sizoqaqeka kanje umqondo ngoba okusho ukuthi ingane zethu lokuhlupheka thina sesidlule khona angeke isabhekana nabo. Ngoba kuthatha thina ukuthi kufanele sisukume sikumele iqiniso mfowethu. Sisukumele izingane zethu. Esilwele zona mfowethu ungabe usabheka wena yazi ngeke ngithi mina ngisho namanje umuntu othi yena uhola u350 awungayibhekeli wena lo 350 uyibuze ukuthi njengoba kuvele kumanje nalo 350 ubungaphumi mangabe ungaphumanga uyapi nanko komunye umbuzo wami thu declineile njengoba udecline lo 350 udecline waya kubani lo 350 mfowethu njengoba ukukhumbula kahle ngesikhathi kusaphethe ikhehla lethu elinamakhanda amabili izalikazi zethu mfowethu ukudla besikuthenga ngo700 kumnala konke ukudla kwasekhaya ungashodi ngisho iphilo lempuphu manje ukudla lo 2000 ezuholayo sekuphelela kwigrosa konke mfowethu isakazi singabe sawaba ngisho nemali ukuthi samsola namaphilisi ihlazo mfowethu likhona izinto esibhekene nazo umuntu uyabhekisisa ezikoleni bekuthi mangabe kuqala uvula izikole na i-track yama-desk amasha shayi siyothola ama-desk amasha siyothola nama-exercise kwakusaphethele lendoda le yangakithi enkandla mfowethu uyazi ukuthi yonke into ubona ukuthi kahle kahle nathi sasesiyipicture njengabantu obonayo ukuthi yazi i-South Africa isiyecishe ifike ezingeni le-America ngoba ngisho ama-tablet ey'ngane ey'koleni zekade seyinikwa kufaka namakhompyutha ey'koleni zasemakhaya kwakhiwa amamoli emakhaya kwakhiwa imigaqo kune-process yokuthi nawugoba iqolo kufakwa amanzi kuphele konke lokho mfowethu manje umuntu ongaboni mangingabuza nje mangingabuza ukuthi njengoba izingane zingawutholi uNSFAS kuze kube manje imali ishoniswa kuphi kanti njengoba bona bekwazi ukufihla imali phansi komatrasa benza yonke lento abayenzayo kanti iphi imali yoNSFAS weyingane wethu mina ngisasho namanje ngithi mina uyabona kahle kahle umuntu omnyama noma ngabe uyishangane yini ma umuntu omnyama usathi wena uvotela lo khongolose okusho ukuthi wena njengebala lakhe elimnyama uyithanda ngoba lo khongolose akusasiwena wethu njengabantu abamnyama cha ningezwa khongolose usuphuciwe thina akusasiwona wethu usuwathengwa lo khongolose uphethwe le eCape Town lo khongolose lo usukbenefit abantu abathile uyibona abahlomula ngamathende wena nje uma ukuthi wena inhlayekele njenganathi awunalutho usanenkinga yokuthi kufanele ukuthi ekuseni uhambe uyogibela imali ye-transport uye etohweni usanenkinga yokuthi uma u-taxi driver mhlawumbe ukhumbula kahle mfowethu o-taxi driver bekunalento yokuthi o-taxi driver bakwazi ukwakha imizi bashade balobole ngoba irandi indlela kade iyona vele ukwazi ukuthi upetrol ube ibani u11 rand isinkwa siku7 rand namhlanje mfowethu zonke lezo zinto njengoba inyukile o-taxi driver sebelala no150 wokuthi bakwazi ukuthi bagcine befake something abasakwazi ngisho ukusave ngisho isenti itokufela mfowethu akusakwazi ukuqhubeka uma yonke into eSouth Africa but ukuhlupheka wonke umuntu manje njengobani umuntu ongaboni ukuthi kufanele kushintshe indlela ekade indlela esiyona mangabe ingashintshwa yithina siyokhala mfowethu ukuthi
akekho umunye umuntu ngoba ngelinye ilanga siyohamba ingane zethu zobe seyibuka thina sesingasekho ukuthi bobaba baze badlala ngathi. Uthatha thina-ke mfowethu ukuthi sibe qotho thina siwumphakathi sonke. Angifuni ukuthi inhlangano ethile ngoba abantu abaningi ngiyabezwa bethi i-MK inhlangano yala KwaZulu Natal of which uZuma mfowethu uke waphatha. Ngicabanga ukuthi ngisho naboMpumalanga bebekade belibona ushintsho likaZuma imikhaso uyagcina ukwakhiwa kusaphethe uZuma. Njengoba ofikile embalula bebekhuluma bethi bazokhanda izindlu ezi1 million eAlexandra bathi ziphi wathi angishonga ukuthi 1 million 100,000 kwathiwa muphi lo 100,000 dololo sebeyidle kwenela abafowethu imali. Uyabona nje intsha yethu njoba ingasebenzi thina uyabona njoba sekusukuma taxi driver sekusukume abogcina ke manje izwe lizobuya like it or not sifuna ukuthi lama vote ume balwa asuvota public bese amavoti mayibalwa ebalwe private sivota public kubalwa public akunanto ezoba private njengamanje ngoba sifuna ukuyikhombisa iANC ukuthi akilizwe lezana uPF leli la eSouth Africa sizokwazi ukubakhipha kubuka wonke umuntu akunazana uPF la iANC yaphuma this time like it or not uwazi ukuthi uyabona makuthiwa udla noyihla amathende ANC njoba le ndoda engangiyibone nentamo engaka ithi uANC wabantu bonke akuna ANC wabantu bonke la it's a nonsense leyo nto leyo akuwona abantu ANC owabantu abathize oRamaphosa nabangani bakhe kanye nefamily yakhe thina akuwona wethu ANC urubbish indaba yeANC. Siyabonga kulungile siyake mfowethu kumele mfowethu usimele mfowethu abantu abamnyama lento yenzayo mfowethu namathonga lithi awonke mfowethu angathi angakuphusela ngoba siyazi mfowethu baningi abantu abakufisela abangakufiseli okuhle kodwa ngoba thina siyazi ngamadlozi ethu mase siwabizile sawanxusa ukuthi abe nawo ayohlezi mfowethu noma ekukhungatha mfowethu ezintweni eziningi ozobhekana nazo mfowethu. Siyabonga kakhulu mfowethu uqhubeke njalo mntaka baba. Ngiyabonga mfowethu ake sifake inkosi yamaphanda izinja lezi engangifuni ma ungangifuni uzazi ukuthi uyinja angeke ngize ngincengane nomuntu othanda iANC esichaphaza uma kuukuthi awungifuni fusego yinja angeke ngize ngincengane nawe mina thina sifuna ukushintsha izwe njengamanje inkosi yamaphanda. Godole mfowethu Unjani mfowethu? Siyaphila futhi njani nina? Siyaphila. Angithathele ithuba ngibingelele mfowethu. Ngibingelele nosisi nodadewethu lapha ya kuma comment. Ukhuluma nenkosi yamaphanda la eMsinga. Cishe uyayikhumbula kadunayo lapha eMzisho emidlalweni omuhle wemoto. Okay mfowethu akuyelwa ngishutha izithombe waqeda kangangisendelwa wathi uzongisendela. Ngaso inamba yakho namanje khona khulile ungesabi. Okay mfowethu ungifake ku-DM kulungile. Namhlanje mfowethu sikhuluma le ndaba enkulu engithokozisayo. Lo ithintayo nathi ibhasi. Njengamanje ngivela ukuyobhalisa. Nakho-ke bafana. Njengamanje sengisele ney'ngane la sengithumele uma wey'ngane ukuthi akathatha imoto sekuyobhalisa yena. Ngifuna into enjalo bafana. Ngisele ney'ngane nazilele naziziginci lapha kuyobhalisa ekuseni. Usawubhalisa unina. Sethatha imoto sekuyobhalisa unina manje ziyakhala manje. Funa into enjalo. Sikhathele khala manje. Sikhathele lo doti weANC. uANC usesichaphaze kakhulu mfowethu. Iminyaka ewu30 mningi kakhulu kuthiwa belokhu bezosithembisa into enginyanyisa kakhulu. Kuqhamuka lamatrug amakhulu asespa elethu ukudla kugcwala iground. Kuzoxhashaza oma bexhashaza iANC ibenza izinja iletha for one day ukudla. Ngeke iphinde izikulethe. Izokuletha ngalelo langa. Ngeke uphinde uyibone. Manje benza abazali bethu izinja thina sifuni ukuthi besinikeze ufish abasinikeze udobo siyodobela thina njengoba besinikeza u350 uma unganikeza owakwakho uthi akakwenza igrosa lo 350 kuzoba igrosa yamali ikhona igrosa ka350 ayikho mfowethu no plastic owodwa mfowethu awuneli kuleyo mali leyo mana mfowethu awengiphi isexwayiso la kulaba bala eMsinga kungisizile ukuthi ngiyobhalisa lapha ukuvota besine stage esilapha emagistrate ebese sisebenzisa thina
bayasazi abaningi opposite nalapha esipha asekho leso stage lezo so ke cishe kwangilimaza ke kungayi ngoba ngazi ukuthi ngiyavota ngani ngoba sesila ngento kwesibhedlela la ekuthiwa ka KES emasolini ya ngiyabona singapha ngase DP lesiyaya asekho manje kuzolimala utshela ukuthi wena ubhalisile ulapha ya ngoba manje njengoba sekuzovotwa nje mase kuvotwa uzovota la ubhalisile bheka-ke lesiya stage njengoba singasekho ukuthi bakane abantu abazolimala mase kuthiwa kuyovotwa abantu abasukuma mfowethu bethinta ithe lokhu kuhlaza lokhu bese beqonda khona mfowethu beyobhalisa usakhuluma ngaleyo mfowethu yokuthi thina sifuna esinikeze ujobo siyijobele njengoba ngiyinkosi yamaphanda nje mfowethu ngabuka ukuthi imisebenzi ayikho ilo 35 ngibheke kuwona ngase ngiqala mfowethu ibhizinisi ngiyazisebenza mina bayangazi abaningi la emsini so wenza ama-presentation ey'kole ngikhuluma i-product mfowethu mina engiyidayisayo maye bethi yabiza abantu bo-350 omaka-enzo abeyi-afford ngiyidayisa kuma-department akho uhulumeni ngifuna ukukutshela mfowethu ukhalwa ngisho kubona ngendlela ongizima ngayo ukuthi bethenge i-product bathi iminyaka emithathu abafakelwe ngisho isenti emalini kade kusekhona umsholozi bebefakelwa mfowethu unyaka nonyaka yezo njengamanje bathi iphelile iminyaka bathi babheke kunyaka wesi-4 ngitsheleke nabo labantu abachopha ngokuthi bayasebenza maye ngabanikezi okubafanele kanti yena unikeza bani udla ugovernment udla nalaba uyabona nje bafowethu ningaze niyikhohlise uthi hayi ngelinye ilanga mhlambe siyoba ngcono i-ANC angeke i-ANC ngeke iphinde yenze lutho ukunalokho izokwenza worse i-Ethiopia nizoyibona la eSouth Africa ukuthi makhulunywa ngezwe laseThiopia suke kukhulunywa ngeSouth Africa make kwaphinde kwathiwa niyovotela i-ANC bukani uma kuukuthi ku-ANC vela unakiwe khohlwa funeka uyovota laba abadla imali zamathenda noyise le kwi-ANC thina esihluphekile la down the ground noma indaba yokuvotela ne-ANC wamfowethu wayithinta indaba enkulu omunye ebeyi-regular customer lana uthi lento lengathi ubukhona uthi lento yaseZimbabwe yaseTopiya sasizoyibona ngamehlo njengoba bengafakeliwe imali zidliwe so ukuya ngokuyo kulandela kuzobe sekwehlisa lemiholo yabo enormali kuye sogcina sifana neZimbabwe ungathi ubukhona mfowethu liyabhubha lelizwe leli masingalitakula mfowethu kulonyaka liyabhubha lelizwe leli hayi mfowethu masingalitakula kulungile mfowethu ake sifake usiphesihle zobeka indlebe khona la kulungile mfowethu wathi utata sengigcina lelizwe silithatha ngo-94 wathi mangabe i-ANC yenze lokho ebekwenziwa amabhunu senzokufanayo yiso isikhathi lesi kunjalo siphesihle wele mbede sanibona bafowethu yebo mfowethu siyaphila ngane yakwethu kunjani ngiyazwakala ke uzwakala kahle kakhulu ngiyathokoza ngiyaphila yabo cha bafowethu sekuyisi isikhathi lesi sokuthi konke lokho esahleze sikusho ukuthi u-ANC uyabheda njengamanje kudinga ama-actions ukuthi kubonakala ukuthi sasithi u-ANC uyabheda futhi ibonakala nemiphumela yo-ANC sikhathele yibona ngiqalelana nje mnewethu njengamanje sibhekene nale nkinga yama-assistant teachers ey'koleni uhulumeni akaqasha ama-assistant teachers ngoba ezama uku-create imisebenzi ngoba uma sikhuluma ngoku-create imisebenzi asifuni amatokwana kodwa sifuna imisebenzi e-sustainable awukwazi ukuthi uzokhuluma ukuthi uqasha ama-assistant teachers futhi phezu kwalokho ubeka imbandela yokuthi ama-assistant teachers awenzi lutho awakwazi ukumakha awakwazi ukufundisa awakwazi nje ukwenza lutho yini umsebenzi wawo ukuthi waqashe uzama uku-create this sense yokuthi u-create imisebenzi kubantu kodwa ibingayi-create-anga imisebenzi bangaki othisha esinabo abafundile baya ema-university kodwa bangaqashiwe bangaki 1000 yingani uhulumeni mayekhetha imisebenzi engaqashi othisha aba-permanent noma othisha aba-qualified ukuthi befundise ezezokhuluma ukuthi uqasha ama-assistant teachers mina nje anginayo i-assistant teacher
ngoba awukho umsebenzi ayingisizi ngalutho. What is the use ukuthi kube nama-state teachers ey'koleni bangako othisha ama-qualified okungabe bayaqashwa khona othisha abano-10 years ama-qualified abahleli emakhaya yabo khona othisha njengamanje abazograduate yingani bengaqashwa bebe-permanent ey'koleni sikhuluma ukuthi uhulumeni ukhande imisebenzi sustainable jobs uyabo sino-350 kumanje uhulumeni ngokwakhe njengoba uyilo uhulumeni osangele kanje ukhuluma ukuthi ucreate indlela yokuthi abantu bekwazi ukuphila njengoba ekhipha o-350 u-350 awumsizi ngalutho umuntu uyabona nje ungathenga inivia eyodwa inivia yo-78 rand ususala namalini lapho ukudla mfethu sibhekene ne-inflation rate eSouth Africa yonke into ukudla yakhuphuka uhambe uyothenga igrosa ngo-1.5 ubuya nezinto ey'ncane njengoba sibheke nalo uhulumeni osanganayo yabona mfowethu bazokhompleyina bethi iy'mali ziyahluka emarenki bethi odrayiva bakhuphula iy'mali ama-association akhuphula iy'mali emarenki ayikwazi mali ungakhuphuka upetrol ukhuphuka upetrol uma ukhuphula imali kumele ikhuphuke because yonke into kumele ihambe hand in hand uyabona kwethu asenze into right mawubuka nje siphesihle kukhona ugovernment ka-ANC esingathi utakula ngayo intsha kuyo yonke lento nje obuyibona intsha yenyuka mhla namalanga intsha engasebenzi ene ifundile enye ayifundile imapha amathuba omsebenzi uhulumeni ka-ANC ongathi uke wawa creator okunye njengoba beno-70 beno-50 ePhalamende yiphi into abazozizela nayo entsha njengoba bengakwazi nokucabanga kugcwele izalukwazi namakhehla kwi-ANC kungani bengatakuli intsha uma bewukuthi bayafisa ukuthi kube nama-minister amancane kusasa kube nje i-ANC mfowethu iqedile ngentsha intsha ayifuni nokuyibona so isikhathi manje lembede sokuthi thina siyintsha sisukume sitakulele lizwe sicabangele iy'ngane zethu siye ukuba greedy sihlezi sicabangela thina weGodole lelo ukutshela ukuthi mne wethu emakhaya sinawo amanzi ugijima amabhatikani manje namanje ithenda leyo hayi ukuthi amanzi ngoba engekho emadamini hayi ukuthi amanzi ngoba engekho ey'mfuleni hayi ukuthi amapayipi ngoba engekho underground akhona amapayipi kodwa ngoba kumile ukuthi kumele kuphume amathenda kuyobhenefitha bantu ngiyengibezwe nje abantu bedifenda u-ANC bawudifenda ngoba siyabazi ukuthi bayabhenefitha kulowo ANC abantu babhothi abantu abangabhenefitha uma uthi abuka abantu ababhenefithayo i-majority ayibhenefithi lo-ANC losanele so uyabona kwethu sihlukumeze uyabona nje iy'nhliziyo zibuhlungu lo-ANC osanele uthe ugodole abantu abangena bavala amamali and ngizomkhipha khuleka uzobona wena ngomkhipha engabe sabuyela sihlukumezekile ilo-ANC uhlukumeze asamsokwenza into right yabona nje mina angisabi-ke mina ngento okuyiyona noma ngento engiyazi ukuthi ngisuke ngizoyenza phela ngoba into uma ngithi ngizoyenza ngisuke ngizoyenza ngasekhaya mina ngisebenza nganoma ngani ezokwenza ukuthi umu-ANC ngasekhaya abantu ngibashintshile mina very i-MK ife ngoDisemba ngasekhaya abantu bacula i-MK kuphela manje sabo-ANC foko ukuthi nje awukho ngasekhaya uyabona nje mfowethu kuphela mina ngisuke empangeni entambanana kucula i-MK kuphela sabo-ANC hayi isikhathi manje mne wethu sekufika isikhathi manje nami ngizokwenza sure ukuthi ngizohamba wonke amarenki ngihambe ngitshela nje odrive ukuthi bafowethu asihambeni siyokwenza into right sivoteni siyalazi iqembu ekufanele silivotele singodriver singama-security singabantu ekuthiwa banama-criminal record kodwa kufune beyovota iy'ngane ezingama-graduate baningi kakhulu umfowethu uxakekiwe so manje asisafune nakutshelwa asisafune kuzwa umuntu esibhekene naye ngqo emehlweni sibhekene ne-ANC njengamanje sonke si-against i-ANC ukuthi kumele iphume like it or not isikhathi manje sokuthi i-ANC iphume sesikhathele yiyo wonke umuntu oyintsha eSouth Africa wonke umuntu owudrive eSouth Africa wonke umuntu oyi-security wonke umuntu one-criminal record umuntu oyi-graduate iy'ngane lezi ezingatholi imali ka-NSFAS asikhipheni u-ANC sizicabele indlela ngoba uma nithi nizomfaka futhi this coming 5 years izwe lase-South Africa lizophenduka i-Ethiopia ake sibe against sonke i-ANC siye ukuthi umxhosa
umndebele, umzulu, umshangana, umvenda, whatever oyiyo. Njengamanje we are against ANC manje. Sesikhathele, sesidiniwe, sekwenele manje. Ukuthi mina ngihleze ngishumayela ibhange elibantu. Yithi mina kubalekile ukuba political aware, kuba nokuba political active. Ngoba uma political active ugcina usufufutheka ungasaboni ngisho ibhede into ifuna ngisho ibhede. Abantu abafuna uANC ngoba ba political active bayayifuna iANC ngisho ibhede. iANC iyasangana umbhedo futhi asifuni sikhathele. Sifuna ukuyikhipha elipa. Awu yabona nje ngicacisa le profit. iKZN iANC yaphuma iyaphuma sikhathele phandle Mpumalanga sikhathele Mpumalanga sesikhathele manje sesidiniwe mfowethu angifuni ukutshela manga wele mbede ake sinikeze nanga uJunior ake sinikeze uJunior laphana uSmo yamfowethu Junior soloko sibathatha Junior siyaphila singezwa kini umongameli wethu bakisinaza la ithinti indawo eyazi yaphansi indawo besicela nje bakithi bonke abantu bavuleka amehlo bakithi ngonyaka kwazokwazi weJunior sasibaphatha ufuna ukukhuluma indoda kodwa inetwork eyakho noma yakho yeah awumkhiphe phinde kuye kahle kahle ungathi nje naliphathe kahle welondi ngiyaxolisa inetwork yakho ayikho inhle team Mdla angazi uteam bani yebo team Mdlazitha mfowethu ngoba into ekuyisilimazi singabadlali bempolompolo thina abashali bempolompolo siyenza ugodi ukuthi ihlele emhlanje imindeni yethu lesizalayo nesiyondlayo nezingane zethu uma kuyovotwa ziyasibetreya ifike ivotela iqembu leli lamabhandingi elicindezela ubaba owondlayo la ekhaya kanjalo nakuyo kuyimboni yenu ukuthi Godole imindeni yenu kumele ikubone indlela enidonsa ngayo kanzima emarenkeni ayingathi mayisiyovota wena ubaba wekhaya udonsa kanzima ukubondla nokufundisa ingane nokwenzana uvotele le ndoda kumele ungayivotele le ndoda kumele silwe nayo kodwa bona umndeni lo osobolayo othwele kanzima ukuwonda ukubetray bavotele omunye umuntu imndeni yethu njengathi nje thina bempolompolo kunesikhalo nje esikhona esilosahlala etafuleni abantu izikhalo zethu izikhalo ezizwakalayo akithi la newushaya truck yakhona ungesithi citizen kwamanye amazwe kodwa bona bayasuka hayi uyabona wemfowethu uyabona njengamanje kufanele bonke kwimpolompolo besukume beme ngenyawo senixhashazwe kakhulu ematragini kufanele njengamanje nibhalisela ukuvota usuku lokugcina namhlanje akekho umuntu okufanele asale ngaphandle uma kuwukuthi akwabhalisa sukume uyobhalisa sizokwazi ukukhipha iANC ngoba uma uke wangahamba wayobhalisa ivoti lakho iqembu legeleke iqembu lemgulukudi iANC lizolithatha ivoti lakho ungavoti ungabhalisanga ubungayanga wayovota bazolithatha ivoti lakho ngoba awuzange ukuyobhalisela ukuvota wagcina ubhalisele ukuvota kodwa manje awuyanga ukuthi uyobheka ukuthi uyavelani so that uzokwazi ukuthi into zakho zime kahle hamba uyobhalisela ukuvota ngosuku lokuvota sithathe sibeke phansi kufanele ukuthi sonke bafowethu sibe part and parcel yokududula iANC ukuthi yongene weni fune mayingene weni iANC sithi masiphakamisa izandla nawe usiphakamisa isandla ukuthi ngibe ingcenye yokuyiwisa phansi iANC ukuthi sicabele ikusasa elihle izingane zethu kulungile wemfowethu ake siye ubani udanimhla ubani yebo sawubona Buto mdala siyaphila singezwa kini
Lukushayelana. Ayikazi icampaign iDA ithule. And maye ukuthula kwayo into engibonayo into ezokwenzeka laba bantu esithi silwa nabo bamanda kakhulu la imali. And ngibonile ukuthi i-IEC isi-implicateile ngokukhuluma izinto ezingakakhulunywa abantu already sebehambela phambili. Nayo into ezokwenzeka njengamanje. Uyabona mfowethu, lalela, uyabona njengamanje uma kufanele ukuthi kufanele kuliwe kufiwe, akekho umuntu osala emhlabeni, wonke umuntu ola wherever la ukhona nje ukubona kugcwele kangaka amathuna wodwa lawo. Uma kufanele silwele inkululeko ngoba kade sicabanga ukuthi bakhona abayilwela inkululeko basilwela, kodwa manje siyabona ukuthi still namanje inkululeko asinayo. Uma kufanele ukuthi kufanele kufiwe ukuze sithole ifreedom intsha isebenze, kufanele ukuthi kuvele kuliwe kufiwe uma kufiwa ngoba ayikho lento abasenza yona. Kungcono ukufa ukunalokuhlupheka esibhekene nakho njengamanje. Nayo enginovalo nayo ukuthi yona ukufa kona ngathi kumpela ogcine ukufa abantu ngoba kuzokwenzeka lento yenze kokhosini. Sithi sibaningi siyangandawonye kukhona abantu abahlezi la. Ngiyakutshela kuzokwenzeka lapho ngoba imali labantu abanayo ngayo umkhwebane wabo umlalelile icampaign ka-17 yayi-over 1 billion imali yayikhona eyifakile. So njengamanje ukufuna kwabo bafake imali aleni la okufanele ingene khona nina niyovota bona bala emalini kuthenga abantu abathizeni ukuze kwenzeke into abayifunayo. Bayapho nje abantu baphethe amabhenki abantu asikwazi ukuwakhontrola kokuqala nje banemali thina singubavota bona baphethe imali. Sisobele bafowethu sibhekene nempe enkulu la akuyona impe encane lawa bancane bona baphethe imali. Yazi Godole, let me tell you something ngizolishayela bese ngiyaphuma. Godole kahle iSouth Africa top 5 the richest country in the world. Kodwa lokho kufihliwe thina. Udiscover oil eCape Town. Yes. No oil uzosithatha 50,000 50 years kuphela. Isafihliwe lo ndaba. Ayikavela kuthina. Udiscover lo oil uzokhipha ububha la South Africa uzoqeda. Kodwa kufanele ifihle lo ndaba ngenxa ukuthi akufanele sazi ukuthi kunento eyingane. Uzothatha iy'nkampani zaphesheya. That is why bona befuna ukuvala iCape Town ukuthi kube yabo bodwa. Ngoba sekudiscover oil omkhulu. Abasayinto endaba nabayindawo zonke izinto emagolide bonke bayalapha eCape Town. So-ke bafowethu siyaphuma sibhekene nempilana ithi ulimemezela liqembu lethu kodwa wazi ukuthi besibhekene nayo ila ngoba nalababo ku-ANC bathengwe ngale nto. Sengibongile. Kulungile mfowethu. Yebo bhuti omdala. Godole. Yebo mnewethu. Siyaphila mnewethu kunjani? Hayi siyaphila Godole. Hayi ngiyawuzwa. We Godole uyabona nje ukubeka nami njengendoda nje mfowethu. Sibhekene nempe enkulu ngoba esho nje lokubafuna abantu. Sibhekene nempe enkulu mfowethu. Kodwa ngifuna ukuhlakanipha ngoba ngimhlolozi bese kwenziwa ukuhlakanipha ukuthi azivele iqembu elifana naleli. Ilona le qembu ke leli likhombisa ukuthi enapho umuntu omnyama ubani. Ngoba ubaba Mandela wayevezile ukuthi umuntu omnyama ubani. Kwaba ku-president ngokuphatha kwabo abangathi kuyacima becima besicima impela singumuntu omnyama. Okwesibili futhi Godole ngiyabona le ngoba kusine-MK abantu ufune bekwazi imali yeqola kusiyimali ka-ANC. Yebo. Imali eyithela yala eMzansi. Abantu bengasabi ukuvota. Ezoqhubeka futhi bekhona noma ngathi i-ANC yaphuma. Ezoqhubeka yayitholakala nalenkathi kubantu. Kodwa yalwelwa ngoba yayitholwa ngabelungu isikhathi sobani. Yalwela sitholwa yini wonke umuntu ophila eSouth Africa. Isazoqhubeka itholakala okungenzeka ukuthi uyithole dabule ukude kahle ukuvotela i-MK. Uyazi ngizwe isimanga kuthiwa lo 350 lo 350 kufune ngabe u3500. Ngizwe isimanga ukuthi kufuna ngabe kuholwa 3500 hayi u350.
ngoba vele lokho kungenzeka iningi kakhulu le mali le labantu bayayitapuza ofikile embalula abazi ukukhuluma angazi hey uyabona nje ANC Bavote ngicela nje wonke umuntu oyovota njengoba kuzovotwa yena lo baba lo ntshontshe imali ezolibeka usuku uma eselibekile asambeni siyokhipha iANC sonke khona bezobona ukuthi emhlabeni kunjani nizobona izizi zabo zibohla ogwede emantashe bazokulala eParliament no obani babonela dephando obani laba ogogo laba awuthi ngiphuza kancane lapho mfowethu phela bonke labantu baku-ANC o-ANC labo baku-ANC izalukazi lezi kulungile mfowethu Hector uHector usebhizi ke manje Hector yaphila bhuti omdala kunjani hayi uHector network hayi zama kukhona ngizonifundela khona nje manje maduze okula kuleli iphepha lami la maduzane nje wezama ayabesifazane bayasaba ukukhuluma la lindo kuhle hey bhuti ninjani mfowethu siyaphila mkhaya hayi ulindo kuhle lo e1 efile ngasesibhedlela oh okay mfowethu uyangezwa mfowethu ngikuzwa kahle ngane yakwethu ngiyakuzwa president siphelele ngicela uvale imic mfowethu uzosiphazamisa njengoba upresident wama-rap mfowethu khona ukuthi isizwe saseningizimu Afrika usihambile kakhulu ngokwakho la usuhambe khona endaweni kukhona la ungakazi ubone khona iphasi indaba yakupresident yakho akukho enkulumeni yami isethenini kahle i-South Africa sidayisiwe uhulumeni ngokuthi le ndaba nje ukuthi kumele sishintshe sikhiphe i-ANC into engabe kade sayenza leyo futhi ngesimo sokuthi abantu bayebethembe noma kungathembisi bafuna ukuthi angani besobe eqala bevotela i-ANC bazobhenefithana imost abantu abavotela i-ANC abantu ngoba bezokutshela iqiniso ukuthi ngeke kuthiwe uyivolontiya kodwa kuthiwa uyotshela abantu ukuthi abavotela i-ANC bazothola imisebenzi yingani bengaqashiwe nabo uyivolontiya amaphara mfowethu agcwele izwe lonke ubuhlezi uhamba nobuka kwethu ukhuluma mhlawumbe indawo eningi usuyihambile mfowethu labo bantu bonke ingenxa ye-ANC labantu abadedela bagcwele la South Africa bako-Nigeria bonke lamazwe labakula le-South Africa abantu abangena ngani kulayini lakho ne-ANC khona idedela amanzi ngomsele ukuthi abalahlani leli izwe le-South Africa lilalile e-South Africa ke kwalahleka imali engango-200 billion ke kwalahleka imali engango-200 billion kodwa leyo mali ukuthi khona ivinda manje akaze investigate ukuthi leyo mali yashonanga khumbula ngesikhathi se-COVID kuze kuxoshwa all-the-case ANC beze bemiswe ey'khundleni lapho lawo ma-investigation wonke lapho ney'ndaba zophalaphala zonke zendaba iy'ndaba lezi engakaze ey'khulumi itshela futhi ngendlela ekwenzeka ngakhona kahle i-South Africa mfowethu kade yalahleka manje besingaboni mfowethu kodwa leli but nothintile ukuthi kumele kahle siyikhiphe i-ANC into engabe kade kuyenzeka leyo lungile mnewethu siyabonga lindo kuhle wathi yabo ngikuzwa kahle mfowethu kakhulu wathi lo muntu ngeke asebenza yonke inkampani ngapha ePretoria ngakublockly wathi lo muntu abelungu abantu umsabayo umuntu ongafundile wathi yabona mawufundile wathi seyisystem leyo kusiyobadlula ukuthi besifunde because bowufundile uya ngalabo efuna vele uye ngakhona because wonke
company zabo abenzayo usuyosebenzela bona kahle futhi indlela ekwenzeka ngakhona thina siboni lento basibamba ngani ngemfundo uzothatha ukubheka bese lokwaqala i-educational system iyafana ayishintshile ozokhona i-college lapho emsinga lapho ngasecwaka mase ucheck izinto ezifundwa khona ayikho nento eyi-one ngani ungashilo indlela yokufunda kufundiswa abantu amakhono nokuthatha imfowethu le yini ey'koleni ingafundiswa abantu inetwork yakho lindo kuhle kwaGodole even awuyizwa mfowethu ya khuluma ngithi bawase ukuthatha ukubheka le even i-qualification ongayifundele mfowethu even wena ungakwazi ukusebenza lapho kodwa ngoba i-educational system iyasiphoqa ukuthi kumele siyofunda size sikhohlwe even nento elula ngokutshela i-example mfowethu ne mhlawumbe khona into ungakazi uyifundele kodwa uyakwazi ukuyenza example wena kwazi mhlawumbe ufundele ukhanda imoto ne kodwa uyazi ukuthi imoto yakho beyihlupha isuke ifeli nana ngithi kodwa leyo nto akwazi uyifundisa so into enza kuyiveza la ukuthi kahle uhulumeni kwayena uyasicindezela even nangemfundo le ethi abantu kumele bayenze lapho ethi ngifundile ngi-university ngafunda lapho nginama-qualification awu-2 kuyaphezulu yezwa kodwa angiqashiwe ngesimo sokuthini kahle even nayo i-educational system iyona esicindezelayo lindo kuhluhlushwa i-network yazi sihle usiphelele sanibonani Godole kwipanel ninjani mfowethu sikhona mfethu ngoba khwithi nami sidala abaningi nawe imemezo shasho sisho manje balindile abantu ngila mfethu ngifuna ukutshela lo muntu la othi yena uzovota ku-ANC mhlawumbe sekhohliwe waphela sashasho ukhohle i-ANC bafo nge-COVID-19 wahamba ngephemithi leyo nto Godole nayazi mina ngedwa nganginezwe iphemithi yokuya emsebenzini umakoti babesenzela ekhaya mina ngangisebenzela esayithini so kumele ngihambe nganginephemithi yokusebenza ingane lami ene-date iyayo esibhedlela iyingane same day alowo sikhathi sesimoto ewoda nomakoti ngathi mina uzovuka emekuseni afike angishiye emsebenzini abuye ngemoto athathe ingane ayise esibhedlela waboshwa endleleni Godole ngibachazela ngibatshelile uyodropha mina ubuye uthatha ingane esibhedlela i-ANC labaphoyisayo ambopha ngichaba phela ingane yami kwi-critical condition yokuthi kumele esibhedlela e-Albert kodwa i-ANC labaphoyisayo yambopha ngamfethu azowaphela i-hour kwayimandla emdedela sengilethe emsebenzini uselithi ku-appointment yengane esibhedlela e-Albert that i-ANC number 1 number 2 uthela bangaki abantu nge-COVID ababephonziselwe iy'moto zabo ezadliwa bangaki abantu abadlelwa imizi nge-COVID ANC ayisho ngolutho ayenzanga lutho ngaleyo nto even worse amabhenki aphumele ubala manje athi ayavu jule ngesikhathi sikazulu i-Iran alimanipulator ihlisa umnotho bangaki abantu abahlelwa yimisebenzi ngakathi ibhenki enza leyo i-ANC ngaleyo nto ayenzi lutho ayikhulumi lutho ngaleyo nto njengamanje kunabantu mhlawumbe abangene ey'kweletini angaphinde bephumezwa ngenxa yokuthi ibhenki lamanipulata umnotho but i-ANC yalolithula ayisho lutho kodwa khona umuntu omnyama othi isitile ezibhotela phezana ngiyibalayo ezicritical ngale engichazayo bento okugcinali sengibala Godole yabona le ndawo ukuthi i-ANC inemali sengayanola maphosa nama-rupen nanani nemali lalela kuthela ukuthi Godole i-ANC yalwa ne-apartheid government inalo uhlobo lwemali i-ANC yanqoba yawina sizoshuka yini nakwenza same thing ku-ANC angingaba abantu kwalo angakucandela le mali khuluma ngevoti lakugula yonke into uma befuna ukuthi kuyiwe kwi-war anybody any given time uGodole uzofa ungakusaba ukuveza khona isikolo lihlelo ukufa ngathi ngakuzofa uma kudinga ukuthi ufe ukuze kuphile ingane yakho noma wami ekhaya hambe ngaqoni off ungaba amagwala sakucanda wayemali nalapha ANC izoba nayo lapha if bayikhona vele ngawo manje vele sifile akungafika kule sengane mina usekhona siphelele ngikhona mina njengoGodole ngithi indaba ye-ANC fuck off indaba ye-ANC ukuthi benzani noma ningabarekhodela ulive bathumelele mina ngithi namhlanje fuck off ngendaba ye-ANC thina siyazi la siyakhona ukuthi siyakuphi siyokwenzani kodwa engikushoyo
this time asidlali nabo uma kufanele ukuthi kufanele kufiwe nawo amasosha ngizwile kuthiwa wajabule la khona aqhashazwa intelo wazalwa afakwe emahlathini ongeke uze uwacabange awathengelwa uniform ayayithengela uniform so wonke umuntu ukhathelwe indaba ze-ANC asiphumeni siphele kwi-ANC sesikhathele manje enough is enough sesi right manje right but makudinga ukuthi sipho control ngiyasho mina ngithele any given time sirethu ngoba vele sifirst iphinda uhlobo lwento esiphilayo lolu owenza igross aka 600 ngo-2000 sawona into esiphilayo lapho ayisekho ake sifake ubani uncelelihle or ucelelihle yebo wecelelihle ya uncelelihle Godole ninjani ngusele siyaphila mfowethu njani hayi ngiyaphileka mina ngingala kulo mkhakha wema-security ngithi madoda asisukumeni vele live liwinwa ngulosukumile lohleli phansi angeke aze aliwine angeke aze akhone vele kulwa nenkululeko yakhe uma ngabe usahleli phansi usagose tandla kumele usukume ulwe uma ufuna uphumelela mnewethu welayon ngizokukhipha ngingasakufaki angifuni umuntu ongene bangumsili please ya mfowethu amadoda amaningi sewakhulumile abekile udaba onganazindlebe kuyo ongakezwa mara onendlebe usuvile and lona mehlo usubonile ukuthi live lase-South Africa selivele lishabalele alisekho so ukulanza silibuyise etandleni tethu kumele usukume ugqoke amaboots wakho ama-vaster boots uye empini thatha ikhali zakho zonke ushone khona empini ungashintshi noyedwa uma ngabe kumele ukuthi ifamily iphume yonke ngamani iphume yonke ihambe iyolanda izwe libuye ekhaya lungile mnewethu ake sifake uyandi Yasabona baba unjani? Siyaphila ninjani Ntombi? Ngiyaphila. Yeah. ANC vele manje. Leyo ngiyayivuma impela ngidala ngisho vele. Yangithola. uRamaphosa ukuthi angene esikhundleni bafethu masicabangeni lento le. You understand? Wena wabona kuphi umuntu ophethe ibhizinisi owaba umuntu olungile masiqale nje lapho. Masiqale nje lapho. Abantu understand ukuthi uRamaphosa kudala atshelwa ukuthi wena uyophatha i-country ngale ndlela le. Ngoba uDeclerc washo ukuthi if uRamaphosa lets up what kuleka ngizosicontrol isimo ngeke ngisamfaka cha sengimkhiphile ngeke sangena noma engarequestanga umsholozi vele bayaninza abantu abamnyama umbuso finish and clear bayabona ukuthi umsholozi bangaphatha ukuthi uzothatha vele sengiqedile lapho ngibongile lungile Ntombi ake sifake umfana ubani umfana gezo Putwami ninjani sikhona khehla siyezwa kubi cha asikaboni lutho lubi inkosi yami yebo khehla khehla ethi angiphawule la kwi-panel yakho lapha mfowethu ngiyafaka udaba olukhulu kakhulu thina samnyama esibonakala njengabantwana mfowethu ephuzweni lika-ANC bekade ngicela kithina abantu abansundu sithi ukuvuleka amehlo ngoba kwesinye isikhathi abanye abantu abafuni ukuphathwa yebo abasavoteli umongameli sebavotela igama lenhlangano kanti lokho ikhona okulimaza thina yabo into thina yabo umuntu osemandleni akamcabangeli umuntu osezansi lo oshizilayo
kumanje kuzophuma kuthiwe kuyaqashwa endaweni ethile sifuna abantu abaneminyaka suka ku-18 kuya ku-35 kodwa ngosuku lokhetho abantu abazobe bevota kakhulu ukudlula intsha abantu abadala laba abangasakwazi banikeza umsebenzi yabo manje bengithi mina kuthina sizwe simnyama asenzeni umehluko siqoke iqembu elilodwa sinikeze u5 years sibone ukuthi dawenza yini umehluko uma uhluleka sizobuya futhi sihlangane singabantu abamnyama sibafowethu sizamela ukunikeza othile uhlulekile ukwenza umehluko besicela ukuthi sinikeze omunye ngoba uma sithi thina sizovotela igama leqembu hayi ukuthi sizovotela umuntu ozosinikeza ushintsho ekusazosilimaza singabantu abamnyama sazoshizika kakhulu kunakuqala angibonge khehla la Yabonga mfowethu ake sifake ubani na inhlanhluthi madoda umasi orubani uzozichaza mnewethu Buto mdala njani empilweni hayi siyaphila sibingelela kubantu abalalele no ngizoba mfishane nje ngibonge nje unikeze ithuba ngifuna ukukhuluma nami noma ngabe yini siyi South Africa noma ngabe yini ezokhipha iNC emandleni sibile iNC sayithanda isikhathi eside kodwa akusesiyona le ANC sasithemba noma baba bethu ababeyithemba noma ngabe yini mzamo ezokhipha iNC emandleni siyayidinga ukuthi ithathelwe phezulu okwesibili sizodinga ukwazi ukuthi ubani ovotile iANC because sisonke sibaningi asifuni uma uzokhumbula ubaba u8 utheme ephuma kweANC wacishe waphahluka wathini wathi this time there will be no rigging of elections okusho ukuthi yinto abebe nolwazi ngayo because manje ngoba eseneqembu lakhe usekuvoice out ukuthi abantu benga iANC ayingarobi this time kuma elections ubaba uZuma uke wakuveza futhi naye lokho wathi there will be no rigging of elections bazokwenza sure ukuthi agrojwa okusho ukuthi iANC vele kakade ibinendlela yayo yokwenza ukuthi iwine noma ingawinanga so this time angazi makumele ngempela kuthi uyawina siyadinga ukuthi sivuke mawukuthi sofa asife bafa noma bamkhulubela belelo lelizwe sayitshela ukuthi sikhululekile ukufomeka kweANC mhlambe ukubeka nje encane yabo bhuti awu uyabona mfowethu uma njengamanje kufanele ukuthi sife silwele ukuthi inkululeko ibuye silwele izingane zethu ukuthi kufanele izingane zethu ziphile kamnandi kusasa ayisizi lento ukuthi sizicabangele thina ekubeni izingane zethu izona sekufanele sizicabangele sazi ukuthi asishiyo dakeni siyitakule kulolu dakade sifakwe kilo akekho omunye umuntu ozokuyisa le country ngaphandle kwethu siyintsha ngaphandle kwethu so singabana ama-criminal record emajele bagaxele yeyi kodwa uyabona nje i-ANC yenze i-mess up into kufanele i-ANC siyikhombisa ukuthi sobani singama-South African isikhathi sethu manje yabo bhuti okwesithathu kulaba abayithanda iNC ngenhliziyo zabo ngempela lethu nabo besithanda befisa ukuthi izwe lethu kube yizwe elingcono akele isithanda bengayivoteli kulo nyaka mhlawumbe kule time le benikeze elinye iqembu noma ngabe liphi kunandaba ukuthi isikodwa ungalona iNC ongalona futhi ike yake kulo nyama uvoteli ingqondo meyiphile kahle kahle anikeze elinye iqembu bese-ke mhlampe izophaphama ngoba manje idako umbuso bayazi ukuthi ngishintsha lo nginika lo ngishintsha lo nginika lo bayicabangela bona ku-30 years sikuyi-freedom sicindezelekile kuthiwa sikhululekile-ke siku-30 years kulo nyaka unyaka wesi-30 iNC semandleni akumele ngabe kunomuntu omnyama wakithi wayo akumele ngabe kunosizi lomuntu omnyama usakhala kanti uyinqola ngempela wena idethi basendlini okunye le eyokuthi iNC party cha sizoshefe nje emva kwedethi ukuthi iwine kanjani kuvote bani ihlelo lokugcwalisa istadium laphayana yahluleka obani abazoyivotela namhlanje nabantu abaningi kade beyile laphana bebeya ngoba bethi baphiwe imali ukuthi beye ngeke uzoyiyeka imali usuku lufre ungenzi lutho baqamba amanga bathi kwaZulu Natal isikhanda amabridge amangaka bafowethu uyabona uma alaba beANC abahamba bekhankasa bethi votelani iANC ufanele ningabalwisi batsheleni ukuthi noma emzini wami ngicela niphume niqhubeka niya kweminye imizi mayefika kulo muzi okuthiwa qhutsheke kuye uthi noma emzini wami foko uphumani ngicela nje niba foko office anibalwisi
phuma emzini wami angufuni phuma emzini wami angufuni sesikhathele yilezi igebengu ze-ANC odoti be-ANC into ezingamfuni azimfuni nje umuntu omnyama njengamanje isikhathi sokuthi sibambaneni e-Eastern Cape i-ANC sinichaphaze nadela potholes left right i-Eastern Cape imess up ngendaba ye-ANC yonke indawo angikhuluma ukugcina ngidedela abafethu abanye kulungile besinayo last week yeah ngithi siphinde sibheke ukuthi i-ANC ibe neyithembiso eziningi ubaba Ramaphosa eqala ukuphatha uthembise abantu base-Alex izindlu eziwu-1 million ethi baphile endaweni namhlanje akaze abakhandele ngisho i-toilet elilodwa leli i-ANC iphethwe abelungu yafranta ngabantu abamnyama abangenendaba nosizi nomuntu omnyama lokho asikufake emakhanda sikuphile sikwazi until kushintsha yonke leadership ye-ANC ungena umuntu omusha ohluphekile lelizwe bhuti angeke liphathwe umuntu ofundile ngeliphathwe umuntu oyisigwili Jeff, you don't want to sleep when you're drunk. That's the problem. Uphatha umuntu owazi ukuhlupheka owazi usizi lomuntu omnyama owazi ukuthi umuntu omnyama umekhala Ayanda. Yebo, ninjani nakasinomanda ngithi uzothi nje ukuthi ngilungile onomhlume njengaye lapha ungayi all in Bona tusikipheni ipesa ngalesi sishwapha sakho akwenzeki lutho if abazali bezonothisa manje i-stationary besidiliva ekoleni kulethwe konke manje sebeyayithengela izinto eziningi last year nje ama-list nje lokho ekhuphuka bazogcina bekuthenga konke nami ngamsana nalaba bathi nje i-ANC canambe ngiyona impela ngiyayibongela ayisizi ngalutho ukunoloko nje sosedela i-depression awazi nokuthi uma uyoyitshela ukuthini ingane eklasini ukuthi uma ifundelani ngoba ayikho vele into eyifundelayo ifundele kuzohlala ekhaya nge-professional ziyafunda ingane iqede graduate bese ziyabuya zize kuthina zifuna ama-advice uyitshela ukuthini nathi silahlekelwe i-hope akukho lutho sikhushulela ase-afford lutho iy'moto siyayithenga asikhona uku-afford upetroli konke asikhona ukuthenga imizi asikhona nje ukwenza lutho imezi nje umbono wami nje ayigcinami sesibongile nkosi yami sesiphindele nje iqembu mhlawumbe ngiyabonga ukuthi ungene Ayanda uyazi labantu abasebenza kuhulumeni bagaxelele into eyisimanga kodwa ngendlela abathule ngakhona bathule bathe tu abafuni kwakuphawula ngimangazwe ukungena kwesosha ensukwini edlule lathi saze sahlupheke eGodole ungayibona into esenziwa yona siyalahlwa ungathi umuntu ekubeke lapha akazi khona ngishingane yami ngeke ngiyibeke la sithenga iuniform amaguzu siyayithengela iuniform yamasosha siyayithengela ukhipha imali uthi uyalapha kuphi use-HR uyokhuluma ukuthi hayi ngithenga amaguzu imali yami to hayi right kufanele ukuthi uthenge uyabona nje Bavote kusukume wonke umuntu eSouth Africa njengamanje we are sick and tired ugaxele thisha ugaxele police ugaxele nurse ugaxele yonke into imess up eSouth Africa so let us wake up sikwazi ukuthi sihambe siyovota sikhiphe le-ANC abatshela ukuthi angeke iziphume sekuyisikhathi manje sokuthi sambeni siyolwela izwe lethu uma kufanele ukuthi sife asifeni sambeni mina njengoGodole ngithi kini njengamanje i-ANC ayiphume out asifuni emva kwalokho-ke sengizonifundela lesiceshana sami bese nami ngiphuma kanje ngihambe ngiyobheka laba abhalisela ukuvota ngerenkeni ngiyobatshela ukuthi phumani isonto namhlanje bengaze benivalele ngaphandle ngoba yithi esizothatha lelizwe yithi esizobuyisela izwe ebantwini singama-security
singo-driver siyilaba abanama-criminal record ukubanjwa nje udayisa ugwayi nge-COVID usune-criminal record. Miningi imindeni eyashonelwa nge-COVID-19.